aba chumbe mbale bale silinda mwananchi na inda abu bakaba Jubilee na Matiang'i bakaba nande Jubilee na Matiang'i ayena kyoro cha mangena karata tapingo emne bikone yatuchagire boigo omaite keramugo produce presidential candidate it expected in aki mwenzi pimo ko gumega yae okukunokova enda sekere gento egera mumurosha akoreki abechinguru ende bona indikia biringa gusiga ya setire record Matiang'i tabati bajumbe bange bale nere kuruya abange abakonyete 2022 wali msaliti akakonya Steve Mugago West Mugirango nere bye ko Jubilee ko rugusingima lakini boni gale Naruto amwete finances ndaka mu campaign akabwa Jerusha mumanyi nere bye ke women rep ya Jubilee tubwate ene nere bye kwera urendiri yakabere Matiang'i akamukonya nere bada akakoraki akamutika despite being in Jubilee boni garuta akoraki au campaign aya Josh Nyamuka era UDR aya tugurena saba jumbe Matiang'i abwate ni kitu tumasaba nyamira agaika turatebe naki onere Matiang'i abwate akoraki oromuko na Patrick Osero oborabo Patrick Osero sama ukisiasa tayo era goja matanguka uka si functions na kero Matiang'i alugusia na akuruka lakini other than that tayo nendo no mungwano close to William Ruto because Western Hotel was among the signatories iko no mungwano ime William Ruto njebe kanta trust aya kisi county tukatwara Barongo tukatwara no mujumbe kurukunga Anthony Kibagende now aba jumba abu no Matiang'i abwate bakiriti gusi abande bonsi pi ibagurite bona bempia Matiang'i abwate bakeigo ibabando ko bamega yaye okukunokoba kerensa yanya zikire gento pi bona gusiga tukamausadia record aba MP babando ko bana Matiang'i nende babwate leader yende kurugudi Sifuna ndu arocheliria mama abonyo nkasirite matanga aba MP bakachopa ka Sifuna gacha Sifuna kama ko uchinga kichingi yako kwana abantu bali fresh kiri umuntu Kenya ngima watch it bali live kiri umuntu ategera ngi Sifuna akoraki akukwana Matiang'i akukwana Sifuna Nairobi ali ngolenga abo the big person ngise Sifuna obeke to iba atatenga because linda mwananchi nayo yakora nefa function through Anthony Kibagende haya igo already bakoroki nga agency yabo ere mono gachia sengo asisifuna lakini bona bangwa naba ibale okonga nyamenu ebere ibata kitabacho rugusia asengenjo Matiang'i lakini banyore national recognition through Sifuna nkeke excuse me babe kiromu kisana asisifuna mpaka konyoranga Sifuna lietali yari yakinire sana Kenyaga aba mpia bwabo mbali kubeka simu kiasi Matiang'i ibagocha kera Matiang'i ate function yabo mbali kubara lakini no Matiang'i arwa ondo tayo kutoka kusiga niweta manganaro nkwegwete kwama konyoranga bono Matiang'i akona Meru alibieka Mombasa alibieka aspirant nke gobna Birundu na bako banera yatu kananga ona Matiang'i akwera na megere kivyake tabwa support yere bantu kutwara abange bako na bamulikia ngabaike chibesa bamako gende campaign nere lakini ngewekera Sifuna abali Nairobi bachangire chibesa baligie tent baligie DJ baligie abangwana baligie paka team abande ba sponsor vijana barane function nene ende talinga limo every weekend noje maranga sen bueno in a nutshell abajumbe bagusi babere disappointment Matiang'i akubalera sana kako cha kusiga Anthony Kibagende akurwa ni wensenga nchiana inde tukutara na Kisairo konyera bamuraba lakini bagweka isiko Sifuna bakoraki bagwatura nere bagotogi batara komo baranga mangana mbiyale boni ga bagotenga Sifuna paketebe Matiang'i rende inaba gusi mokoro mweze mochoro kwa Matiang'i gusiga lakini Sifuna mote ambakete bagwaitere kebekiao ono marore Matiang'i agwa betray n'abantu barangenera I'm starting amaleta commission angoko Kibagende Barongo nulisha mangana umuntu byekanda base kwabera onyonga era kutoka Sifuna mambi baroga wale simatia kera Matiang'i akumire delegation Karen onyonga no ale kera ko ganda bogere onyonga no ale onyonga ko tara kira asena Matiang'i timatina kyako operate but the fact remains ina ki abajumbe bande ba call what you call betrayal just Matiang'i really usiye toka Jubilee njanya okara campaign ende Jones the last time to Jubilee ro kandi biya kandi Matiang'i aze kubekure gutum no mona baba kusi ali kerenya lakini kurueli ntanya kora kali Jubilee nene gusia ndo akora mukutano ndo bali chiko bicha Jubilee unless kama kugora kwa bisikita asini niga kitu masaba
ntwanya korra mukutano ndo benso bangire abantu ngalero Jubilee to campaign lika abantu ba assuming bakatika Jubilee go tuyanye Jubilee abente campaign liwo se bakamanyi ngama kiro munda me Jubilee liruma lakini bakirete nano ko beke t-shirt ya Jubilee kere mikutano ya Jubilee yaro to iko banyora babekete ko be kunisha 2013 mbali ko beka na 2013 mbali ko beka t-shirt onyoro mungwana uchi mukutano motyange ati t-shirt yako bitabekete matyanga bekete ko bya samaskani ya Jubilee lakini abane mbali ko haki mbali ko beka but lina mwananchi ba print mpaka t-shirt angoko squeeze anga beka choka sikobi ni chat lina mwananchi matyange ya Jubilee ngo chikumo market onyaba mpiba ya wachibesa bakomotama imagine digilia njimukwana undaga no market makitiani but ability ya nere ga online nintakabona yakande ground tingo nyara na inkalo kasita tingo kara campaign nyara asengenjo I need funds ninga ndiri kondo ninga ndigali ninga ndichingaki ninga ndikoragera si ndio all those things biga ndichibesa ndingo nyara that umuntu ra nyare no mujumbe pata benga kusia keroka ngubanga turi mukutoro monene umatia bache waparengerani in fact mete singisha matangi mpaka ntutumia pesa nyingi noko teba lero no tukara lia keroka mna tukari mna tutakali no tukuchora ama ntukure keroka tionyo na society ali tukwane but bono eba tutikete ntutuka tukwana online ga ground mpaka atiki mbai kwa igure yango example kemo mungwana arocha juju ko buri ujungi mbega bora bude ngo musaberaire murara kebaso oyirire Patrick Osere mbero umwirire mbero mori na Patrick Osere ko ibachibeza cy'abanenchi ari na matyangi kumbe kanubo byakariteke agenderera akasaini lakini tele kindi tokwana lero umungwana kurike sacha akora 3 weeks lakini yikira JKL ako support matyangi obere Facebook ako support matyangi obere chi platform sinene akora kina matyangi abate track recording only matyangi kubwa any person in less than a month any person oleboni gazi Jubilee gose oleboni ga na matyangi abantu pia bonse be combined none of them omonere njire ngamne ndone nega okojero mumpike nakubuli wegesa ako support matyangi akolo sexo hivi o bring dinda mwananchi Jubilee no gade yende bakwe bacha eseke kusia lege sobarangeli matyangi tubwate matyangi no yito matyangi no mwana yito matyangi no mia matyangi na kaleteke lakini sexo hivi lina mwananchi ba ukwanda Usamangana. So in a nutshell we are saying that abajumbe bakusi baba decisive onye mbatake tiko bana matyangi bagenda silinda mwananchi babeke t-shirt banye kema kya bakolonjo on 26th tumainga kusia ndo bati mujumba oki omatyangi tulikichi aspirant na bananchi kawaida very willing 2027 bacha tepena linda mwananchi yabo na intutoche na Jubilee totele kaba bananchi bakusi bakoleki bamwe yakobake tende tutokora ngokatabia there comes a time the community is more important than an individual na God Mugusimu minto asante sana soko bana intu gaiga sumo kwa times na ra itu abu ata serero asante na inde karibu na inde